नमस्कार सगळ्यांकय मिगेल हांव सीमा पै म्हूण सांगोनू आनी आजी आम्ही डावाले गुरुवर्याले आनी मलगडाले सगळाले उडगास काणू आज आम्ही हे एपिसोड स्टार्ट करूया. हे भगवद्गीते एपिसोडान तो आम्ही आजी 22 तुलान 25 तय श्लोकाचे अर्थ पळया. एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. The pleasure that arises from contact with the sense object, though appearing as enjoyable to worldly-minded people, are verily a source of misery. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, so the wise do not delight in them. हाजे अर्थ कसं म्हणल्यार हे कुंतीनंदना इंद्रिय आणि विषयाचे संयोगान सुख मेळच्याक ताका आदि अंत्य आस आणि दुःखाक कारण जाता. तशी जावन विवेकशील मनुष्याक तांतु खुशी मेळना. शक्नोति हैव यतः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः सुखी नरः. हाजे अर्थ कसा म्हणल्यार those persons are yogis who before giving up the body are able to check the forces of desire and anger and they alone are happy. म्हळ्यार मनुष्य शरीरांत असताना कोण शरीर त्याग करचे पुढे काम क्रोध उत्पन्न जावची वेग सहिसूचा समर्थ जातकी तो नर योगी जल्ला आणि तोची सुखी जल्ला. योग न सुखो न रामस तदांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. Those who are happy within themselves, enjoying the delight of God within, and are illumined by the inner light. Such yogis are united with the Lord and are liberated from the material existence. कोण मनुष्य तागेले अंतर्मनांतू सुखी आस्तकी देवाले अंतरिच्चा आनंदाचे अनुभव घेतकी आणि आपणाले अंतरिच्च प्रकाशमान जाता. ते योगी परमात्माले एक रूप जावन बौद्धिक अस्तित्वाचे बंधनामुक्त जाताचे. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. Those holy persons whose sins have been purged, whose doubts are annihilated, whose minds are disciplined, and who are devoted to the welfare of all beings, attain God and are liberated from material existence. कोणाल शरीर मन बुद्धी इंद्रिय पूरा वशांतो आस्तकी कोण समस्त प्राणीले कल्याणाक तागे जीवन समर्पण केला की कोणाले संपूर्ण संशय नष्ट जाल्ला की दोष नाश जाल्ला की तो देवाक प्राप्त जाताची आणि हो बौद्धिक संसारातुलान मुक्त जाता. म्हळ्यार श्लोका नंबर 25 अर्थ. सो आज आम्ही श्लोका नंबर 22, 23, 24 and 25 अर्थ पळयले. सो नेक्स्ट एपिसोडांतू आम्ही वरल श्लोकाचे अर्थ पळया. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं.
श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद पुराय